fai. Okay. Taro falava o tala nei o vai whanua o New Zealand mo nei fo yaso. E to atasi se suisi ni o le kiengi al kin kopra, i to tono kala estete, o tau fia mo molia nei leo leo, i le mai aio se ngā luenga tele le au unanga, e tau la i lea i le tau fia o le au mai i tono Canterbury, o le whala au whaasaina o le aisa. O lea li e ato i aile to ono e na tau fia whaatasi i os wha inga leo leo. I se pepa whaamtalanga mai lau unanga leo leo le New Zealand Police, na whaamawi nai, i te tono le tolu aso taluai na whaatino ai leo leo ni os wha inga, e whaanga ai ni pepa whaatanga po search warrants e se fulu, i no fuanga ese i tono kala estete, e au fiai mal no fuanga wa maua, na no fuai sui o le kengi ale Copper King, o le Addington Bad. Ua whaamawina o le ana mawai pe a ma le kilo kalama o le methamphetamine, o tino i tupe ua uma tu whaatasio in poloka, ma aua i silia ma le sifulu afe leo nao whainga. I whaamtalanga ta ua i foi, na mawhaion ta o fiam sai whaapang ta, ono in whaamtalanga mai ni ngā luenga, mani ngā luenga in whaatautaia, mai le maasina taluai, se tasio vaenga o sa ili ilingam su e ngā leo leo, ina ua tau fia whaapang ta, sta maita ina malangatu i kalai stete, o sta maita i Wellington, ma se avita avale nā luatu i malaiwa alele whaatari le ta maita i lona tau nu watu. Whaalia o ngā luenga tele le au unanga na whaingoina o le Operation Shelby, ma na whaatautaia matu whaatasia le Police National Organised Crime Group, ma langolangoina le sui o le Specialist Groups mai Canterbury atoa. Whaamtala le taitai leo leo a siasi o se leo leo su e whaapitoa, Detective Inspector o Rebecca Cotton, o se ngā luenga ua whaitau maasina o whai mai, e peo na amata mai lava il tau sanga lua afe lua lima, ma o nau ta inga lava, ina ia maua matau fia ngai o inga sui o vaenga tele nei o Syndicate. O e na iai o lato masau salonga o loo ta imua il au mai ai tono le itu malo Canterbury o whala au whaasaina. I la sorufu lua i o aperila na tau fia whaapanga ta ailta mai ta i fasu fitu tau sanga le matua, mai loa hat, i lona u umiaina leo le whala au whaasaina o le methamphetamine, e o atu i le tasi kilo kalama lona mafa, ina wa tau nu atu ai i kalai stete. O le la vason tau fiai se li e fasu tasi tau sanga le matua mai abahat, i lona u umiaina leo po le lata i le selau malfa afe ta alao stino i tupe. Na tau fia mai ai e leo leo a o iai ino fuanga i pakai ta vale. Na molia uma ila ua ilo la umi o whala au whaasaina, mal whanau nau ngai tufutufai nātu i tua. Whaalia Detective Inspector Cotton, mo ila tau na tau fia i lava yaso, e telen molianga o le a molia ai, e au fia ile au wai tau pulpulenga mangai o ingo a vaenga o ta ua Organized Criminal Group, e peon wha amawina leo o atu lawa le sifulu tau sanga i nofu sala il to ese, le mawalunga leo le whaasalanga, o stasi, o le tau pulepule e tufutufai na atu le aisa, e peifo i ona maua e solo ato il whalpuipui, pe awha maonia. Ta wai o le mawai o nei tangata o le atele se vaenga o ngai o inga Syndicate, o le awha alea o ngai nai tono kalai stete, wha iloe leo leo, o le tasi o suisi ni o le kengi o maua nei, e whaapea o stasi sa tau mwhai malo se au mai whala au whaasaina, e wha ngai au wala me tutia o whaingoinga o le counter surveillance ina ia alofia ai leo na maua leo leo o whainga whaasautu la fono. O wha mawina fia telo ta leo leo asiasi i le manuia o lato tam whainga e tu sai ma leo mata upu. Ua whaalau lo mai nei e le whainga malo national se fufuanga fau o le awhaatino mo business te tele. O se fufuanga o le awa ai ai le maua o le awa noa, e whaatino aini no ngā tupe a businessi tele, ina ia mwhai ai ai a businessi o na liu mai a mata wha ngā ai malo si anga wha fawina, ma le elitise ai tu i titi ai le whaalongolango le wha ngā ino sua o upo le natural gas. Wha mawina le poti a le leitio wha avao malo New Zealand wha ali ai, o le amo le mawina le o atu le values full pasene, o le anga va ai pisinisi ia no ngā tupe. Ma o le amwhai ai whaltupe o na tuiti le la fonga te tongi po le interest rates i company. Ina ia mwhai ai la tōlo tau sangatu mon no ngā tupe.
ona liu ese mai suau ai anga I malo si anga fa eltise ma malo si anga fa fowina. Sau noa Nicola Willis o le afa anganga mai le paketi o le afa anganga mai le paketi se vai ngā tupe tusa mal fast food valu miliona tala e fsosoani e pui pui ai tupe fa alu ai o atu lava le tasi te si ma le 2 piliona o le afa o ngā mononga tupe. O pisinisi au fiai fale ngau si oloa, fale tali malo, fai fa atoanga mano fuanga I tau siai tangata matua, o le am fai on tau sanga mononga tupe, o atu le 5 miliona mo le pisinisi e tasi. Ina ianga waa e tau ona sili atu ile afe Giga Jules o tuau o mai ele o wha o ngā ina le tau sanga, ma ua mol mawina e le wha titia o la tau wha o ngā ina, po o le 5% ai o loo wha atu mawina pea, po ua si itia fo I ngau singa. Ua wha mawina e tolu tau sanga le a wha tau tai ai lea fufuanga, ma le anganga I 10 tau sanga le atu I pisinisi, e tongi atu aile no ngā tupe, e fo I ta ialam whainga wha avaya whal tupe, I lunga o no ngā tupe tele. Wha alia o le atu fo I al malo le 5 tesi, ma le 1 miliona I le pulenga o malo si angama, Whaasao po Energy Efficiency and Conservation Authority e fsosoani atu lea I Pisinisim Company I tūlanga e ono a ngai ai mo le whaanga ina o nisi awal fau ma le lei atu na I lor soa au e peona mai tauina le whaanga ina le telo tau sanga. A tu ina mai ai le nei fuafuang fau o le ana maua fo I le fautua ina I el malo o tūlanga wa iai nei le soa au I tono New Zealand. Whamanino le Minister Langolango mo malo si anga po le Associate Energy Minister Shane Jones. Ua pa ua whaititia le pesena le soa u whaanganga le 2% I tono le tausanga. Ai olo I aile whaamoe e pa ua le pesena o soa u ngausi I le 5% I le nei tausanga. Ai nta ua le taita o le tuangai Chris Hipkins e taitu tusa ia fuafuanga ma lato fuafuanga. A of soani na whaia le whainga malo le leipa mo pisinisi Saanga ese mai soau, ai na whaalea ngai na umalawa le whainga malo fau nisi o na fsosoani. Ua patipatia ele ali komsina o leo New Zealand Richard Chambers le fi na o taitai o malo le Pasifika. Ile le alo ai mal whaatino ai o le mtawhai o le fo ia mal tinei o whaafita auli o whainga whaala atua I tono au unanga leo ma le ofisa o tiute. A o moli mawina I le telo mta upo e alia I mai whala au whaasaina, I tutono atu ngotu ese e au fia I ma Samoa. O manatu malangona I o leli komsina na whaalia, I le mai ai stasi o whaasinga tele, mo I tu tau puipuinga o I tutua oi, na whaia I suva I fiti. Ta ua Jumpers, na ia moli mawina leo mai whaatasi o taitai o leo le Pasifika, e whaalongolongo mal tutoa il fontanga, maana wa aia le tu whaatasi o finangalo, e ilo msa ili lei tu o lo taulai ma ia ia whaafita uli. Na tatala il finangalo I awala ma me tutia e la tau te ilo ainga I o inga, ma whaatinonga ae o lo a afia ma o lo iai so tanga I vaenga nei, o organized crime groups, ma le whaatinonga o le tuftu whainatu I tu o whala au whaasaina. Whamawina reporting, whaasalaunga le tio whaavao malo New Zealand, o le nei fontanga na awa iai komisina o leo o minister mtaitai mal Pasifika, na o mai whaatasi e whaasoa manatu malangona, I le moli mawina ai o le aveo le Pasifika ma maketi o iyo whala au whaasaina. E le ngata I lea ai o le tele o taimi o wa ai le whaau I atu o whaamomoli o whala au whaasaina. I o ngā Samuel Pasifika whaapea ma le au mai whaasolutu la fono tangata. Ma I loilonga o lo ta uai o le tele o ia vaenga o lo ui atu, o le Pasifika e anga I atu I Australia ma le anga I mai I nei New Zealand. Pei fo I ona maua le mawalunga o le tau o lo whaatauina I whala au whaasaina ia I tu o lalangi. Na ta ua fo I Jambers tūlanga o le maulalo o tutongi o leo le Pasifika ma o le tasi leo vaenga o ma ale I lava nisi ma o I lava I tūlanga o le lato italia o nita mwhainga whaala atua po le bribery. Whaapopole ali komisina o le atua tupele langolango New Zealand I tau mwhainga atunu o le Pasifika. Ina ia tali atu ina ia fianga. Whaalia fo ile awa iai o leo New Zealand ili suenga wa amata whaatino nei mo leo fiti e tos fultasi.
Leo lo tu ia lo lato so tanga inisi o tangata e whaatino ina ia whainga whaasau tu la fono. O whala au whaasaina po drug dealer si tono New Zealand. Ma ua wha mawina e ono maasina o la whaatau tai ai le suenga ma e awa i fo ina o leo New Zealand. Mo le silfiol nei mata upun tu lai mai. Ina ua maua le au onanga leo fitu si ata pue na maua atu ai leo. O lo lato talia ina ni tupe. Ma o lato whailoa ai i tangata. O lo masalo mia leo o le au o mai le sa ilinga le au onanga. E ui ia tua inga e na whaeloa jambas o lo ato to le leilo na whaatua to ina ma lo na whataltonu ina o le au onanga leo i fiti ma lo lato komisina. Ma sa ia patipatia lato to mwhainga e te atu i whainga whaala atua nei mai te tono o le au onanga. O le tasi o whainga fōu ma le lei o le ana maua o le a mata whaatautaya. O le vaenga ua taua o le Pacific Watch, ma o le neifu fuanga o le awa ai aile tu ina atu o le awa no i tangata. E la tau te lipo ti atua i au noa ma le whaelo ina o lon tangata. Ni ngai o inga ma whainga whaasol tu la fono i fuala au whaasahina. O le nau ta inga ina ia sanga na ia tangata lau tele, e lipo ti atu ia sol tu la fono. Wa afia ai o tatou tangata ma ele. O se whakuponga leo tatou. Talo wa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a.
se mama le ngava abanu le pasi le tene ayola le mika mika na ufale yaka na si umaya ina fa le rio a ere kafia le pasi ale e ina esio le fa atali la pase saule Samoa, kasilima ivokulu amo. Le jengmele wala wansi le radio Samoa le ya woli mantango fiene yo la sulua la sulus fun maleono ding le basino me lua fe lus fun maleono le wa lus e fulu mi te o te le July lua e fi la ganga joy fa talo fa tuai le diva ngola woli la mai momala fa funganga fo ile tutua fa wow ala si fungla ntu mai au ki la ni New Zealand radio Samoa tasi liba i votolu amo ya enjoy fo malatan tu wala leo i Samoa le tasi ono tesi male tasi fa mo le nasa e fa funga ile o tonga o tatu tala i vai fanua pe ona tapere ina ma funga da tu lel ful tua ya manu le ko o le vanga leo telefo wala leo ya ma ola tu musi si fa boponga ile a wolia dai au mo mona moli le fa manu mo le fa dai le to fa po le telinga fu ya tia pe ona to ma fu to ma ye le dai ona le la si le me fu stemele ma wantu o le wata tu fatasi le ringa woli se le fo ile July fa ile polka me basani o le woli ma Fofogamua o le sona toi tau fi ai le tanto pa le mene e le malai tu fa po le monta fondo fo o le no fanga le o le tate building e dai fe songi e ono lo tali le champion talena ia lo ia le tanto monta fondo pe ona fa tu bina le so soni le balo au se talia o le antelina se temi le o toemba mau ya sa fa pele ona va ia le so e le fa ma va nga lo ia le fionga le li fai pule po le sa vem fai pule o le tu malo fa pa lo to sa fa tasi le fionga ya tu ya pantea e ai fa se tu ngalu e pe ona mai ai ona momoliantu lona tu malo e le vang fa il fatto le tua Samoa tasi e le aso for Riley o le dava e so fo ya ma fa ma vai alo ia mai i lona to finga o le fai pule lano le afo i vang fa le le JPP i le so o le ala o le anta tu dali e fo ia le isi le finga pano te le titi le lumana i tono le tatu tono pe a sa noa ia pe o mea fo il fa auto stusia mai le fionga i le li komsina o le ofisa o whainga palo tai tonu o lo tātou o tonu. Ia, o se tasina wainga e whisi tele o mea sa tutupu i le so e tonu o lo tātou o tonu. Ia, o le isi tūlanga o le a ua o je se teimia muli ma. Ai, mo mona wha malo ia ma wha talo wha tfoi o ona pa ia le tua o lo o tau suina le pawai o leo lai so se fanta whai tau lakanava e tonu o Samoa male lalo langi a toa malo le tatalo e malo foi leon sai foi tiute e pe ona tofi iai o tau i tonu o le rei foi kelope o lo o tau soifua mo tātou o lai e langanta i lea o le mafuta mai e tabama tina mātua ia mai le tai au si o lava i le po le temi tau lunga tuele o danga foi o le tātou ala leo male o whinga aluenga ala Radio Samoa talofa man o le soifua maruia ma le langi ma o amai o lua ia o amai o e po amai fo i le tau fale la langa i le rei vahenga o le awa lua inu voila ia o le whamana tumasani ana le tātou polkalam ia o a inu a tātou voila ia o le mi fo le kai
ka ko ke ma fuka i le ngi yo lang le malu silo no o le dan fo o sang ni antu e toi piki le fana wa onga le timi tu wa ya onga ulisi o kolisi o lo vapele on faia la tu suenga ya ole nei fo i vayaso ya tatu ma tala i ma tua pa i po le ulai ki ngai fingia la ko mea onga pe tu wala onga ya po le me fo ngai nga le finga ke le fo ya le me ngai fai i te tono le potu ya ai le sa fa fo i le so so ni ma ya oi e le ngā se no le kuka o le fiafi o le tupena ina o le fale o le taina ma le ngaunga wina ma le whaatautau wina o an tātou tanga mea ia o le mena ia o uma tulawa le fan ia le ia luantu le tamititi whaapsanga i ma le alo langi ke le o lo whaasanga mai ia le lei ia tāle si foi o lo whapelea on nga iantu ia na ialo mo whanau ia onga i le nei fo iaso ele tulanga i le whaamsinonga o le so lena tolaulawina i le unga o le whaamsinonga o le sunga ia Sam Sua ia o le lona tolua ia si vai kepi ia ma le tumaita ia Lise Marie Schmidt ele le ila lo whaafunga mai i le rivaenga o le Aoauli i le tulanga fo e pe ona o tiele mata upulea ia mai le whale whaamsino e Molino. Mainda. Oma. Kaya Samoa. Lo sai Sam. Bola pa. Si Oma. Come on, Lee. Yeah, we're free. I mean, yeah. Sam. Yeah, I know it's the appropriate time now for us to come here and just to acknowledge the public and also acknowledge the Tausanga Leoleoa. I may say for you tapua inga Samoa. Olea ua tuina mai ia le decision for le sentencing le na whai nei. I may say for it whai unga le tumaitai loia, le tumaitai whamasino. Ia ua oma ua mai a fo'i ua mato free uma. I miss a lot of Sam. Sam is out today and it's a huge achievement na Sam. Ia e langona i fo'i le whawhitai ma whangai tia ua mai a fo'i ona ua mai ia le sentencing le sa tu de lana a ono fo baba ai ia lo ka ba umalanga no fo baba ai ia na conviction so I'm discharged without conviction. I olenganga lava ia Samoa olenganga putai kasi le lo fo I sa tau matilava po le la sei unga la so ai Kaftaileli ole sona uma mea uma. And we are just grateful that le sisi upu ngai lava sisi upu nga tu ole whaftai ia e whailo atu lava. Sam is ready to go home, to come home tonight. Sam, we're so gonna. Mole kuale ngang whaftai kile ia Samoa. Masera ku. Atenga o kofele ko ala yo ko kapoi na makalo mo ai misisi wa ina se fa ha sa bala bala I kilo so makausa yer ngeiwa iele ko le ngalilei mo ile kalifari ali na wala mai kuma kai fam sino yo mo fai kalaya mo ka ngeia so ya fa kasi mako fa fili ya misisi ko ruo le sa tengaga bokusia lava mafukanga ia le kulunga ngalei ole kulanga va kai mo Samoa ku ka poinga o foi mai masang ia pungo mau ia tengal ku ka poinga sa tenga ku mo kalo bai ole kulanga fa ka kil ya ku Samoa ya la ku ka sanga foi sa tenga ka poia ile maku kamsionga yang ngai wai man mangian ngai yasu
e mulia puaranga na fa kele le di parmia mai se foi tau ka peneka ia mafuafuanga ho penanga fo la wai o ko kama ke kainga ka ko mu ia ko finga me uma mai dia pua penanga ia anga le fo mo pelo ki malos lo fangio kama elo o pele o kede marfa wa fa ku ku ia ko sa mo kasi kau ia le nganga fa kai dia mo le ko nganga fa ke kele Saya Samuelu. ko Ole fasalanga o Sam, sayai ole luas fulu ono masina. Ya wa oba ia le time na survey kaimel custody. Wa kava o mai luas fulu wan masina. Olise discharge of conviction. O mai me uma o sibai. Ole fasalanga ole santula huna sibai ton masina. Na serve lo kaimi fa masina. Le wa kiria mai. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Yeah, we'll see you. Ole tulangana piona tatia mangile ungole fam sidonga ole sunga ya Sam Sua ya olona tolua ya siva kepi fa before yele to mita ya Lise Marie Schmidt pe ona mai ile so ya lona tol longa ole ungala le fa masidonga pe ona sauno mangile fionga ya lilo mayava ile dia Aoauli ole ua manga lo mangile sunga ya Sam ele toi fa wawina ia pele isi fa salanga fa popo se mai ai le temi lea sa fa pele ona tau fia ile sunga ya Sam tono le fale pui mana tuwa le tau sanga lua fe lu suma fa le na tau fia me ile sunga ya Sam ia mai fole ka mai lus fulu male valu masin le sa fa pele ona tau fia leo ia le sunga ya Sam o lona to lua ya si vai kepi tolu masina tauna fa salai le fale pui ia bitai o lea wa mai a fo ile dating ile teimi sa tau fiai ele matanga wenga leo ole tumaita ia Lise Marie Schmidt o lea e famile fai unga ia o lea wa mangalo ya unoa mase fa salanga po se moliang pe o ta mai le tanto lipoti isa mo ia ole ni lava mata upu sa fa pele o nali mai ele maliwa yo le sunga ya tu au ina ua sa no le sunga ya Sam le da foi vitau o ia lea sa molima ile mata upu le mata o ne yo le hit and run mai le tau sanga lua fe lua se folo malatasi ia sa fa baunia le solinga tu la fono le sunga ya Sam le sfulu ma le ono leo council le tulanga o le harassment ia le fa tautaia leo ia na fa salonga i lunga o upenga ta fa ilangi ia ma sa fa pele ona fa salina i o ia le sfulu ma le lua masina o le fa seina o le course of justice ia o le si foi na se fulu lua masina ia le anto ia le lua sfulu ma le fa o masina e pe ona fa salina i o lona winga lua tausanga le na o mai le fa msidonga pe tai ia o le wata uma mai ai lava le taimile sai tonu o le fale pui ia Sam e fa tali ai le fa ngā solonga o le fa msidonga le na mai ia o le sola o le ua fa ilo mai ai le unga e pe o le sauno i ai le tamaita i fa msino ia antoa sa anga ia po talasa antoa sa anga i le tātou fa msidonga na i le so lona winga Luas fun malvalu masina ya olena ta fia il fal pui le sunga ya Sam mai ya January o le tausanga e lua fe lus fun malfa e o mai le masino me lua fe se fulu maleono e fa salanga o lona tolu ya si vai kepi ya o le sa fa mauni ai lona fa seina le o le tulanga foi o le fa nga solonga o ana o le tula fono ia ma o le ala sa fa salai i le fa masina i le fale pui pita ia e umianto le tengi le na ta fiai tono le fale pui o le mafua angalena o le ua mangalo mai i la ua ia to lua i le so o le tumaita ia Lise Marie Schmidt discharged without conviction ia i le molianga lea o le harboring Marie Tusi ia po lona fa ala fina leo Marie Tusi ia ma sa fa pele o na kalia mai o ia i le tula i le fam sidonga i setasi o aso le na vala winai na pau le fa salanga ia o le tolu se lauta la le tutongi i o i le fam sidonga ia o setasi na fam sidonga
o le sa fa tali ele to te le pa ia malo le tatu tro ele ngata ia inga wo mai ma sani Samoa ia fa pe fo ile tapu inga Samoa ile lalo langi a to o lona wingala ia ole a le to ye se fa salanga e ono toi fa popu ye lunga wale wa mai ale ting o le sa tau fiai ia le sunga ia se ia male faltua fo ia sivai ia olisi ia ole wa na o le tolus fulta la le selen o le na tongi da tu le fa sidonga ai wa mangalo uma ia molianga pe ona tua ia i la to o se dala le tamaila na ile tanto fa sidonga le e le so ia wa la vai le nof silfia fo ile paia ia mal manu o lo tanto o tunu o le tini o le wa to e lus fululima minute o na ta le o le tu la e tolo. Pele pele
A ta e a whamoa. Ta e tutono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga le ai masi vaenga o mea ai maona lapisi. E whaama umaua. Tama ki Turuki, all together, Auckland. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le male nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e le ese, whaapea o la tautau. I to tono le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafareile. Mai le se furu I le tai au anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I tai au anga I le wha I le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tele tu ya
Fofogamua lena o le sungaya tau fifa o Sofia le vaenga o le Aoauli ma le pesi ainga tau whaifa o Samoa i da ua toi se fulu ma le tolu mi rute o na tālea o le Julai tolu ia tāfo le tolu o na awida tulu o tātou tala mai le Pasifika ma le lalolang e be on tāpina mai il tua ia Miriam ma la la toa pomari a feo le vutua mau tō mai le vaenga o le Aoauli ma lo la valangan we ma lo le fa ma losi e ngā luenga e pei o nā whenga iai. O lea ua sau i tua le tala. O lea ua wha mālusia nei o nā la atu i tutonu ia le Unilaka Pia New Zealand. Ina ia wha mauti noa e mawhai o da ta alole awala moana Pasifika i lana ta alonga muli muli. O le neiva yaso o le tapmasanga o le Super Rugby Pacific. Ina ua whaailo mai ia le anga ia tu o liquidators e le pūlenga o le moana Pasifika i le aso na nafi. O le tūlanga o lo o whae tete iai le Unilaka Pia a New Zealand i le teimiliri. O na o lo iai le whaasalanga e mawhai o na tuu i le mai. I le mele ta ua o rights o mea ta ua whaasalalanga po o aia te tau. A kampania la tau te whaasalalawina ia ta alonga nei. Ea e peila o na lau si la fiai o lena whailo mai lava i seaso le neia tausanga. Ea le avea i o le nei tausanga ma tausanga muli muli o le moana Pasifika. O lea fo i lava sa tausa i lia pe iai se kampania i eini tangata e mawhai o na la tau aveina ia le moana Pasifika i lona anga i atua i luma pitai. Ea o lea na whailo mai le Pacifica Medical Association. Ua lātou le mawhai o na toi whaatupeina le moana Pasifika. Ia ma o le tūlanga la le da o le na mālili iai le Board of Directors o le Pacifica Medical Association ma le moana Pasifika. Ina ia whaatūlanga loa liquidators ianga i atu. Ia e whaapawhala pe whaantaape ia le awa le moana Pasifika. Ia mai o le tūlanga la le na, e te tau o na sila iei le Unilaka Pia a New Zealand. O na o le ta alo i le awa le moana Pasifika i nai Canberra, ma le awa le Brumbies i le nei fo i vayaso. Ia mai o le astona i le wasau ni uti i le ta alonga. Ia o le ala ua whamai wa liquidate la son na file awa le moana Pasifika lona winga. Ia ua ka ape wa le isa kupe. O le mela le wha i lo mai i le so. I le te tau i lea o na la atu tono le Unilaka Pia a New Zealand. Mua totongi tamata alo le moana Pasifika. Lua totongi pasese o tamba o le moana Pasifika. Tolu totongi ne a whale talimano po le don fuanga e wha mautuwai. Ia le moana Pasifika. Ai le i whaia le lanta alonga male au le Brumbies i le whai unga o le neia vayaso. Ia, o le tūlanga le nai pi o na iai. Ia mai, o le soli o tūla whono ia po aia inga o marienga o me ia ta ua o broadcast agreement. E le taungo fi. Ia mai whawhai lunga o le Unilaka Pia New Zealand. Ia le whaasalanga pe a whaila tau te le langolango ina. Ia pe le si tepu atu i te tonu. Ina ia mawhaile au na whaawau le tāronga muli a le moana Pasifika e le ngatau le tāmusanga i le deitausanga ia o lana tāronga muli nā talo mai o na whaawaina ia le au le moana Pasifika mai le tausanga e lua awhi luas fulu male lua. Ia o le tūlanga la le na o le wā tātia mai ai ia le tātou mta upule i le moana Pasifika ia matautia fo i le toi ngā la sanga whapea awa o le ana wha whaia le balienga le le aso nafi. O le a wha ta apeina i le moana Pasifika pita. O le i le a iainga o mo mene i o wha salalunga. Awa a soli e le Unilaka Pia New Zealand. I le malienga le. O lona winga. E koe su e mai fo i le seleni. Ia e le ngata i tutongi ei la i le soli i o le malienga le ma le au wha salalau. Ai e te tau ona tutongi ei mata alo lea. Ale moana Pasifika. Ia, o se tala atu le da. E wha nofo fi mali e fo ili tūlanga e pio le iai. Ia le wha tai peina leo le tātu au lea le moana Pasifika. Ai le i mai ale tāmisanga i le nei fo i tausanga. O lewa toi valumiru te o na tā leo le tūlai tolu ia. Tālo si o le dawa tau nuu foi. Ia, mātua ma avata vale foi no whanga e piki mai e le whana wa aonga i le rivai ngō le Aoauli.
A o se tala mai Samoa. Wa mai o lawa tau fia. Le tu mauta longa la kapi. Ia a onga I kolisi. Ia ma onga tūlanga mua I Samoa.
Malo le soifua whaatalawhatu se whaapoponga talafo le Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran o ta ueli poti o pitula tamai le CNN sa whaatino le militeri Amerika o swainga tau le puipuinga tau na ino fuanga e whana e ia upenga whana mamao po missiles a Iran a toi ma waa whaata amilo i le Strait of Hormuz ma o ia whaamtalanga e mawane mai le no fuanga whaatontonu au tua Amerika a lo wha o petara noanga e whaatau le wha mai eino le taua. Pa mai di poti se temi o tua na isa wha ilo aia le whairau tu se le malo tele Marco Rubio o lo ngāra rue Amerika ma Irani se marienga. A wo wha ilo fo i eisi sui o Amerika o le mata upu lava le porkalami niukiria a Iran a tō ma isi sa o lo o au fiai le o lo wha umi ei le wha mai aina o le marienga. Pa ilo ane Israel o lo sauni nei e wha lau tele ana ngā yoinga i le panona i le anga i atu le rumanai ma lo ngā rue wha tasei ma Amerika. Ta ua i li poti o oso whainga Amerika o loo whaia e mō le puipuinga o lātou lava pe a whaia e oso whaia ane mai ia no fuanga o Iran. Israelu o whaeloa manino e Israelu le BBC wa amata nei na oso whainga i le panona i le mai o se whaasiranga mai le pare mio le atunu o Netanyahu o le a whaalau tele ngā yoinga Israelu whaasanga i le Hezbollah. Whai mai le maangara puipuinga Israelu le IDF, wa whaia neia lata was whainga whaasanga i le Hezbollah i le Peka Valley i le tu isa sae o le panona ma isi vaenga o le atunuu. Whai rua le Hezbollah, wa tari atu ia ngā yoinga e ala i le whaia fōi o a lata was whainga a ngā i fita Israelu wha o ngā inai drones ma loketi. I se video na pueina e Netanyahu wa whaeloai wa tau nei ia Israelu ma Hezbollah ma o sidia marionu se rau le au tuatupu whaalewe ua ave sea. Na ia tā ua o le meo lo mana o mia o le wha o popo pea o sa whainga o wala awai ma le presidente o le panona Joseph Aoun ina ia anga i ese umamai tangata Israelu mai le tu i saute o le panona. I Amerika o le tangata lena masalomiana ia ta whanaina whafo le whalepaepae i le vaesanei ma awhia tuai ma se tangata sa iai lea no fuanga au le ianga i ane le Secret Service wa whasiotia o ia. Wa whaidua le BBC sa iai fo inisi ma ta upu mua na awhia i le tangata lea ma leo leo. O na Zaya Best, pe ona whaidua le BBC, sa iai se ma ta upu na awhia i fo i mua le rua wherua lima na ia polokai se awala anga i atu i le whalepaepae ma ia whai i le vaenga o le Secret Service o ia o Yesu Kiriso. Na avea ia whaia se siaki o le mawhauwhau, ma le whaalulawe na tupu le vaesu nei wa ia ta whana soro ai whafo le whalepaepae, alo iai le presidente te tonu o le whalepaepae peitai e le ia whaina. E se tustu si ngā Trump i le social media, e ia whapta iai le Secret Service ma le lato puipuinga i le amata upu. E Australia wa molia nei se tamaita i le whasioti tangata i se whalamlawe na mawai se tene titi whātau sanga wa umalo naola i se whale e lata i Ipswich i le pō na pō. Wa mai na wala wana i le whasosoani whaamawame i le whale Lowood te o le se fulutasi le pō ma mawatu i le tene titi ua mariu au lo iai whaatasi mai si tamaite to o lua i le whale e leini o la manuanga. Pai mai leo, o lo lātou tala noa nei se tamaita e tolu sutasi tausanga e māsani i tamaiti uma e tolu, o mōria nei ia i lea mōrianga o le whasioti tangata. O le Aoauli lea so tu la iai rumo le whaamsinonga, au lo o wha au wau le suenga leo i le nei whalami lawe. Ua maua le tala fia ua leto iei se tenki fiwa i lea tukuki e ui lo iai lava vaenga o le Pasifika o lo maita winai le iai pea o lea whaamai. O tonga o lo whaamawina mo o atu le numero le au wa fia i le ona sfuruono ai leise soifua wa mau. O New Caledonia ma Samoa e whape fo i fotuna o lo liputia le iei peo tangata a fia i le teminei. Sa siria ma le afe tangata na a fia i le atukuki ma le totasi na mariu pe tai o le o toe malaro si uma ma o le aso lua walu a perila o lo whaamawina i le tangata mulimuli na a fia i le atukuki. O lo whautu e na pea le atunu i a whaa ma mano fuanga o lo au mawai ai mai se lava le tinei o le namu le e fesoso ni tele i le wheawe e ina o le wha mai. O talaia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo yaso manuia tele ngā ruenga o whenga ia.
le dawa I whafonga I leo totonga nao tātou tala I vai whanua o le rei vaenga o le Aoauli e pe o na whonga tātou le mata pereina e le whaletua I a Miriama la la toa pomare o la mwhaiona toa e tātou tala na I le tu lai wha I le awhia whinei teimi New Zealand o na o le wā o no miru tau te ai le wha I Samoa le rifo I awhia o le aso lua ai va tala vantu le rivaingo la Aoauli matua ia la tui leo le whana wa onga leo tu wa onga o le nei a solua ma lo tu mai tua mai o toa mai la onga I le rifo ia so sa e lula onga po le dasa e no vile vale ia le leifa mau le lo fu spa tono le tava le a wale fa ia voi le sika me kiki le bena tu poi wale pisa me le vivis fa mau le lo fu spa ia ma e pespesia koi se yo o le tofa le alua tu mala wapia onga ma au mea onga whainani il vale ia le lei o mala ofisala va ai tau la so e langi le lei le tau e maululunga le whenga solo a I o ao sa viliangi mai le tui sau te sifo e mawantu I le afiafiana nei o le mawhanwhana mo au kilani le so e se fulu ma le valu tikeri o lona malu I le poa na nei e iwa tikeri e maula angotole la I le sfulfitu minute te ai le lima I le afiafinei o le venga mala so a tai au whabai o so ane le lai le lus fulu minute te ai le fitu I le tai au e wha tupula ia le a wawa mai ono yeina I wanga e tolu vava soloai I taimi o le a Aoauli a tai au e angi malu mai fo I savili mai le tu I sau te sifo va soloi na angi mai le tu I ma tu I sa I taimi o le a Aoauli a tai au e wa tala vantu ai lole le tatu taro o I a inga wo me ma sani Samoa le rivaenga le fiafi ma lola bala lue ma lole o no sai o winga o le tawo Samoa e pe o fa mawina I le rivaenga le Aoauli fa mai o se fetai inga o sa vili mati munga o lo to oto nei lunga o Samoa mai au mai au mati munga ya afi island taro o inisi taimi o lo ia I la pata inga mo ti munga mamafa lea wa fa mahalo sia nei mo lau whanua uma o Samoa Fautuanga mo lolonga ua wha mahalo sia nei mo vaita fe uma manau fuanga ea a fia ngō fie. O le vainga mona somo Samoa ta absoluti munga ma mawhai nisi o teimi wha pēnei wila ma whai titili e ono wha tau savili I teimi o timunga. O le vainga mona soa ta mo Samoa o le aiai timunga ia mai mawha I nisi o teimi. Tulanga na piura iai winga o le tau le rivaenga o le Aoauli ia e misi langa I antu le puana ni mele soa tau mo au kilani ma Samoa. Radio Samoa Tasilima I batolu Amo Radio Samoa Tasilima I batolu Amo Wala mula famili utau tēne le tu lai tolo vi morau kuso talo whana nei moa ma nai whau ma seve Sina leo va before ia tuli pantea dei o vaenga o lepa Malaysia Wha wina tani yelo ia ma Shuka male ia ifo Ia le asi Solomon le asi le mafuto mai Le vaenga le Aoauli ua whailo tui Ia le lei ka lo le afrokolu whailo Sing ale te leo tala
te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se uma lole tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai sei si fainga.
Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Patereso. Morning, doctor. Cold this morning, eh? How's your morning? Aroreusu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo Aoauli. Talusi o ninga luenga, ma se sine ilove. Fai male fai te ngalui male fai tau tau no fata si mai e manuia I mea uma. I fight when my pass in the two mata. Ava ai tu boss if it money me yo mata. I want if I mango koloki la no le time sa ope over my low pay I le bali e lo mana o. Tikile uso pe ane ai sana lifi. Fau tu ya anko pe a fi. Ia eli ma foa I la ulanisi. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si chopili ne ya so. Au mal fa ai ito Sofia. Au you mo ile ne ngalo na sana vi inga. Au tato. Ta fai fa malo lo si chopili ne ya so. Au mal fa ai ito Sofia. Au Manava fifia. Moi. Aole fosia I le maso la falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo I le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ili I langa luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tangata fa maoni. Tatele to pole ni tatu si pasi. Tu sapenu tili ta fa palani. Ata fa maoni atu ili tu no ti me fe au masani. Ete ea ete tu etangi. E umane ua yeser tu masati nili ami. E manu ye na lo nei e toi malu ye le langi. Wow. Ta fai fa malo lo si topili ne ya so. Au fa ai ito Sofia. Au ile nei ngalo sana vi inga. Au tato. Ta fai fa malo lo si topili ne ya so. I will fa I need to Sofia. Manava fifia. Yo, la mai ano. I fight with you no tongi. Sele longa lu mal fa maoni. Fa te ala tula on fai leo fuanga ma bana tu Samoa la fa somos fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Manava ai so ili loli. Ai sei eu foi lá ile a so tongi. Fa tata fa uma au fa ai la mai foi Samsongi. Au ai te ai ina ne se oli. E se tu se apu ai fa ali mai pa umoli. Mawalola unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela ua. Au ai ke pupule fua o I se mea. Au fai ngā luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e o ngā e se le so enga lo pasinga. O lele I mua lupi. Lele I fai lau tax. Ai le I mua o pepa. A e so mai e relax. Waka kau o ngā pase me malo I lo pack. Sau pack ship. Au e te ta fau. Vai oi I tuli ele usu mai tai au. Pack ship. Au e te ta fau. Vai oi I tuli ele usu mai tai au. Mai akile
ni skali e kau ia skivi o I whalangi Musika sika mali I le sui whiwhiloi Ka me ki sasi o ki lang E tātou Tau whai whamalo Whamalo losi Tau bile nei aso Au al whau Ai I tau sawhia Maua I le nei ngaluang sana ringa Tau whai tātou Tau whai whamalo Whamalo losi Tau bile nei aso Au al whau Ai I tau sawhia Mana watu mana whawhia A whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau le lo tama wala lo A malu I whale malu whafo Au whaingaru inga whea lo whani Mata utile naka mupani E amu ia le na pule siri Ele so ona whai e seisi Se amu ia le na pule siri Ele tai fika e seisi Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Ia ole a whai tata tangalaunga. T49. Well name. Who's on a track? Accent. Matia ia unga tire drama there so Jason. Ma faccio un a sabe a ia. Vai, follow my. A e I o u fangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. A e I o u fangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. A e I o u fangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. A e I o u fangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. Jalo fatu le mamano le basenga la mai e pupula ile ngita wa inga abise e ba e pengi wa amaka le su inga ole base akosto le fa asa o mele pena kasi e kabili bile wasela uwa bebela kasi nuo pupulu pu ba e ba I ba inga fai ka le fa akele ya luma o vale sela ili si shamo inga I ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile po singa inga ba e mo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili ka e malo ole ato e fa fa wai talo e ole si ele leile a anno I ole ile o so ile ma alili o ole ufu se va ai petefo u wati tau wai ole tai ni fa fanga vai fanga I tamaiti la nga ai sa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o u fanga la monu pisa TV e caro ole bro Rora biti a e I o u fanga la monu pisa TV e caro ole bro Rora biti chala lelo chala la cappuccino assassino fa meglio le fa akele a ola le wangimo tum saho pule lava oete ama kamele o eh si I'm sorry I'm not see us in a rock to the eva I own me along mana and a papa and I sing a song 5-4 children and so sing along I sing a ra 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 I sing a ra 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 I sing a ra 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 ia o me ila longa se me anga moa no foa ole pinto fia tina sa ole fawa ti ole tole fia itama iba alelele ile ea he rota e mota utia ka kirikiti Rora biti ole manulea if I tonga fiti a e I o u fangala monu pisa TV e caro ole bro Rora biti a e I o u fangala monu pisa TV e caro ole bro Rora biti ia umalon tu E whawhiwhika mai a T49 Maumu ma Luis on the track for Jalvan Tuela Sunga le whaiwhia e a whio tātou o le mahutomi nai tāpenanga le aua liusau i lesi le sawi atu mō lana tālonga mō mua Mala Maroons i le
po a tai au le tamu sanga leo le state of origin pe ona dapena jiai state na lua i le nei fo i tau sanga lua felus fun maleon o ile au le te tampua i le aso a tai au mana tua a umale ta longa tai au pe a tanto o lia le no fo le tua e ka ke koi filo i fo le stofi e sa le fai meita e sa le fai me sola e sa fo i le ta fambo i mo e po le an kulanga e o ngel ka longa kai a ulia le stof ele ko sila mai foi o que sawa be manu malo pe malolo la wa ele o que sawa o kala ngo fa lia kwar ka ko ma yo ai wane I fai meita se si ata ya pe uma le talong ai le manu ia la e au na te tapu ai awa e alwa I lunga lo suka yo e pulesa I malo koko mawalung ya ke yala yele we fa pepe nga ko ile vala yo e pa ki ka mala ka pili ki da ko ya ma ai la ko siri ya Rachel Sifa van Talva Judaio Kilani Sifo ole fa un ole ven so nei amatalia ile so sa la so tolu suma jasi leo le masina o me ya le tanto vayaso ole ngana Samoa ole autu ole nei ya to sanga ole fa pe mai ya fu mai monga te tele manuia ole nu e fu mai monga te tele manuia ole nu ya ole ano fa winga ino le da me ya atono se mwanga na fu ile le tanto te fa longo ile tele o tang ya wale amaka ku ila no se bangui e sa mai lunga ya tanto ya ole wa ave matanga tamat tu ona fa solo mai ile fa na ula no va wa mi se le tu pulanga la no va ya I fo le tanga ave ila to matanga tamat tu ya mai ole matanga fiena le ve o matanga tamatu wa tele la sanga ole olanga o ya ilo wola ya wa tele fo ini me le imani me feo lolo mani me fa le wo ya yo tanto wolang ya idala e o mai le mo le fautuanga foi le ave tu pulanga televo ya mania tanto walo mafana ina ia alo se mai solinga tu la fono o le faia o ni tu manianga matanga ya mo le faia vo yo ngi me ai le tau na la tu faia e ta mama inai ia ainga no mafio anga ya e me sei lo tanto tru o le utula le na o le tanto veia o le ngana Samoa ya e fitu tonu lava male famla tuina le onu sful mal fa sanga o le tuto tasi o le tanto malo e pe o le saunia e o le na ma utala am tanto ni si fa moi e le asto na i o le sauni ngalo tu le sa ya ma tanto wa fa fi fianga ma savat e le aso ngafua e me se ia tanto tu nga fu tasi na lua ya o foi la papa ma foi si puni o sauni o tiai le dava is fo wan tanto sa ye pe un ba fik wa ya o isi sa ele o fa alia mai la vala ko korenginga o longowing o la ma kwa kolenginga nga kwa kulia ma aya le ava ya ona foto ai lo ai le o le au lo lungore ya ile aso ile dava is fo pe tanto bulia ile lo famala ngale o le tua ia o stasi voi na vai bito isilio na matango fio tato wa tuto tas ile tele o sanga o tona o le ko ku nga fa kasile pe yo na tawulunga yai fa moi o le fu ai le sanga ma le fo ia sanga ya ona tali mai le tanto ine New Zealand tolua ia tama longo o le talonga o le la kapi ma le la kapi ki le wa fa manuali le temile ile ta longa ale si file na fa ele fa ngola vea so na se vai tu nei o lena toi fa manuali ai le full peki o peki o full peki foi le Crusaders le Will Jordan ya ile tulanga foi le le calf muscle ya po le muscle lo na vai ya ma o le ala u fa pe mai mal fa mtalanga fo mai ale fa ya e o antu le ono va so mano lo mai ya le Will Jordan ya mai le ta longa o le la kapi o lo no wing o le ale ma fa yo do jointa ano le Will Jordan i ta longa o lo to le Crusaders i le nei fo i tu sanga
O le alo Samoa lea o lo talo dei le awa le One New Zealand Warriors. Le lio tui vasa, Roger tui vasa Sheik. O le awa wha pe mai le wha matalanga. Na wha manua lia fo yo ia le talonga i le vai aso na se i mawai atu nei. Le na manu malo i le Warriors i le awa le Dragons. Ina ua wha pe lea o na motu si ai, pea a fi ai. O ia i le manu anga lea o le ACL, ia mo se tasi la o ligaments o lona tuli, ma ua wha pe mai e ma le wha matalanga. Ia e le toi ma whaiono toi ta ano le li o rounta i ta longa uma le Warriors o lo toi o le nei tausanga lona wing. Ia ua vave o na wha mutalana ta ano i le nei ia tausanga. Ia beita i o lo o wha pelea o Nantalia, ia leanga i antu o le li o rounta tui vasa Sheik, i le tausanga fau i na i se tasi o kalampu i England. Ua whaingoina lea o le Wakefield Trinity. Ia ele o Mautinope whaia so na tautonga i le neifo i tausanga. Ina ia mawailo na malosi matoi whafuisia. Ia lona malosi i le tulanga sa iai. Pea haulia le tausanga fōle malanga atuai. I o i Peritania i le whaawawina leo lana taalo. I le talonga o le lakapiliki ia. Talo si o lava veo na mo se vai fo mo le sunga ya Roger tui vasa Sheik. E va befo ia le li o Jordan na ta pena tuai. E mo talong mulmuli o le tamu sanga na o le Super Rugby Pacific. I le nei fo i tau sanga. O le wa toi lus full fitu minute o na ta leo le tula e fa. E tala fa o na toi o na tula o tatu tala. Mai le Pasifika pe o na ta pereina le faltoi ya Miriama la la toa pobari. Sui foi leon de forfa tasi mele fionga ya le a tau sevea. Male pola kalame o la nganga i fo faiva. Se yo li ele July ono le fiafiana. Nei fa fo wina tani yen. Pasa, iyo e. Ai kui ke wangalonga fai. Ai chinga ina i le a chingi. Ei o se fale e chuchulupea.
Se whakamali o le sunga ia tai longo I pule ma sa whaia e sera. Le ni vahenga o le Aoauli rau joi lusu tasi miru te o Natalia o le tula e wha. A talavantu I le tunu o intia le si mai a tuai ma si ngase nisi o le mano le tātou tunu. O le mafuto mai le ni vahenga o le tātou polkalame le whianga ia whaalava au Simona. Le tina ia whaavaoa. O le whianga ia mai awa sa whanua Ioane. O le tina ia le su ea to le foa. O le sumele li fo mai. Si au mau ia male au tau sima. Le to whai a tampo no unau. O sa vea keti ma pisa. Ma no fo ia to le au tau sima. Ia le ono sai fo I wha taile ba ta mai tano si au wha sol maruia. Ia si ngā se ngase le riva I tau o le tau sa.
tali pupuni atu i tangata le papine na e aku pai lau fala Tafia ai e ise vai salo Tafia inu e ise sua pa O le papine lea wake solan tai Wama ai ua o tino mai Soia e te tangi ai ulo o la alu i lo tina Momoli o alo fai lo u ainga Ua mali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia inu e ise sua pa O le papine lea wake sola tai Wama ai ua o tino mai Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary, even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. Time
O mai ia o tau mai lau telefo e whakasai le penisula I tātu le rewainga o le tātu tutua. Taulunga tua le polkalamena o le Think a Minute. O le ata mauseisi o na whaapoponga I le taimi masani. I le aso a tāu pa tātu o lia. Le lofa malanga lei o le tua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tolu amo. Ua taulunga tuai nama le tautu mo isa mo I le reia sulua le asa ngana o le tautu mali I le tātou mautanga e poto ala tautai e fo le teimi e sasi e lana va ai tautu atu le tuolo tau soifua ma le mātu wala antai toi whaila I longa o pēa mga lunga no le ea o le usau mai le sao le fionga ia le ia tau sa vema le porkalam le nganga I fo whaiva e wala wale tautu o luina o oi le bana vai o ngā luenga o le reia fiafi ma moli e tuai oi I lo mauta malo lawa maruia tele la singa o toi mafufuanga o le neia solua ia langa tawoi leo whainga manolonga I le poa na nei ia beanga I tufoi a ingo lo wha muri mai ia mo se manolonga fi le mu ala whai mai whangunga le lei o le tai o fo ia ai mawalunga I pelevi ingo le tātou tāpa au sili e lunga ia uringa lo ia toi tātou tala mai le Pasifika malalangi ia pa mai ala tātou whantunga lea mai le rubber band mai Samoa ia ona so tuai le malpolo kalambe le nganga I fo whaiva Io e va ilo o fulano maroon e polo o fulano moana te pena mai le aso antai au Tolo impatautu male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se I sulu ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A oma ema ne ilano ole niu Na o oma siya upele Ele mafai hanga ona ngalo Le tape mali o maisingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le pasina se I susulu Ia Samoa no uatulu Se I vai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la